Ma. Iya, Mama. Tolong hitung. Oke, Mama. Ting. 6 kali 7. 6 kali 7. 30. 4 kali 3 itu 12. 30 tambah 12. 42. 12 kali 9. 9 kali 9. 5 kali 8. 12 kali 13. 50. 40. Teman-teman hitung ya, semua ini benar gak? Dan ini kalian harus hitung, komen di bawah ya. Bye. Selamat hitung guys.